abasosi bimuriza abana vraiment c'est terrible. ibintu bimeze nabi cyane. Uko kandida ku après ibi gufungiwa. Bwana James, wowe uri umwe mu bagomba gufungwa. Je vous assure, ndarahiye nkubwije ukuri, ugomba mbisubiyemo, ugomba gufungwa. Icya mbere wishe abantu nyuma y'ikiriyo cyangwa se y'ikiriyo cya General Rukumeta wishwe n'intare za Sarambwe. siku ya kuisha ulipiga watu masasi. Igihe ikiriyo cyarangiraga warashe abantu urabica. Ile afere yaisha. Icyo kibazo kugeza na n'ubu ntikirarangira. Ni mtu utakutana iko principe haiko Munyamurenge haiko M23. Ikintu go urahura n'umuntu, icya mbere si n'umunyamurenge wenda, icya kabiri si na M23. Hii ni mkono ya mtu wenye muliua mule mu. Aka kaboko muri kugenda muzererana mugafashe mu ntoki. Bakunzi bacu mwumve ko iyi ngiyi yari ya video muri kubona y'umuntu ufashe akaboko k'umuntu yamaze kwica. Kule Mauvira mu plateau kama mulimuiba makuta. Mwe mufata umuntu mumusahura amafaranga ye murangije muramwica. Kama ye hii mkono munaiambale mumuca akaboko murangije murakazana muragafunga. Munaiambale mulikuwa munaitia mu sashe, kandi akakaboko mwagashize mu isashe, munaenda nayo muri kujyana nako kaboko mulipandia. Mkono munaisukula vye kusudi sibayalishe damu. Akaboko murakoza murakanyuza kwa amazi, munaiambale musashe, mugashira mu isashe. Munaenda fika damu ilishakauka nini, munaanza sema inywarande. Mugenda muvuga ko mwishe umunyarwanda. Sasa mukaba muliua mutu, ese niba mwishe umuntu muvita ni umusirikare mu rugamba, kuki muterekanye isura ye koko niba ari umusirikare kugira ngo tubone koko ko ari umusirikare mwishe? Dekapite batu hivi. Ibi bintu byo guca abantu ingingo z'umubiri, mukisha kubaiba mwamara kubasahura mukabica, mukabaca ibice by'imibiri, mukabigendana mubeshya ngo ni abasirikare. Ibi bintu ntabwo ari byiza. Ibi bintu ni ubwicanyi ndengakamere. Ibi bintu tuzi neza ko hari igihe kizagera mukabibazwa. Bwana James, ubimenye n'uwo Rushabo mwari hamwe, wamusanze se aho asanzwa? Ko mwavuze ngo mwageze Kageragere ngo murayifata. Geography yenye iko hapa. Ese iki kirere turimo tubona imbere yacu, aseki concerne nafasi ibi bigaragaza ngo aho mwafashe, ariko mu by'ukuri mwahafashe ryari ko Kageragere M23 ko kirimo? Aha ngaha muri ni mu bibaya bya Plaine ya Ruzizi, niho muri muko mulisha uwa mtu wabandi, niho mwiciye umuntu w'abandi, none muri kubeshya ngo ni aduyi mwiciye Kageragere ngo mwishe umunyarwanda. Mbona mie njo niko na vidole proof kuzitia huko. Kwari ngewe ufite intoki ndende ziruta iz'uwo mubeshya ko ari umunyarwanda mwishe ufite ibiri birebire. Ndugu yangu jambo mbele jambo. Muvandimwe ukomera. Ile ndio mbali unaanza kusema yeye. Ibyo ni ibyo bintu bibi, ibyo ni ibintu bibi. Kuba directeur bengine ba M23. Abandi ba M23 ntago bitwara bato. M23 shini bantu ndugu yangu. N'abantu n'abavandimwe n'abantu bazima batandukanye namwe. Ndio sawisha bakongomani. N'abantu namwe n'abakongomani. Haina bien. Ntabwo ari byiza ibyo bintu muri gukora. Tutatata problem yenye aifanana na nchi yetu ya Kongo. Ibi bintu muzatuzanira mwe muzajya mutuzanira ibintu bitandukanye n'iby'igihugu muri kwanduza isura ry'igihugu. Ndio tukuchikie. Ibyo bintu ntabwo twabibemerera.
haina bien vile. ntabwo ari byiza Bale ba M23 ndani bakongomani ni baswahili. M23 ni abakongomani ni abaswahili bavuga igiswahili bavuga n'indimi zose. Hamuna kasa tamwe mu M23. Nta n'umuzungu mwigeze mubonamo abazungu, Yule ndio uyu. nta n'umunyakasai. Anasaba M23 banyama ubeni. Ese M23 ni inyama, ni ibisimba, ni inyamaswa. Mugomba kuvuga ngo niba mwisha umuntu mugende muvuga ko mwamuciye akaboko bigenda bigaragara. Muci hapana. Oya, Ni baswahili. ni abaswahili. Hamuna kasa tamwe mu M23. M23 banyama ubeni bimuchi hapana. Hapana kusema huu. Ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza byo kuvuga ngo M23 ngo iki n'ibiki mwica abantu mubashinja ko ari imana. Iryo jambo ndetse n'ibyo bikorwa byanyu uyu munsi turi ku cyumweru mujye kubyihana. Turabasomuje kandi tubahaye ikaze mwebwe mukunda Intare Official. Murabizi ko nk'ibisanzwe nuko twebwe twinjira aho tugiye kuba batuzunguruka muri axe nyinshi mw'abantu mwe mwumve ko tugiye kuzunguruka mu bice byinshi, aho tugiye gusimbukira muri Warikare tukareba drone zaho uko zimeze. Ariko kandi muraza kunyemerera dutangirire nk'uko amashusho muri kuyabona muri screen zanyu, isuku kuntu yakozwe ku munsi w'ejo ubwo umunyamakuru w'Intare Official yakandagiye hariya nawe yari yitabiriye iki gikorwa, aho ahanini igikorwa mwagikurikiranye mu biganiro byacu byagiye bitambuka. Nahangaha rero tugiye kubigaruka noneho mu buryo urambuye, aho tugiye kugenda tugaruka kamwe ku kandi. Nk'umunyamakuru wari uhatubereye araza kuba atwinjiza neza cyane uko umuganda wakozwe n'icyabaturage bamutangarije. Si ibyo gusa, ayo ni amakuru yatewe, ariko turasimbukira muri zone zikomeje kuberamo imirwano, aho drone za M23 zikomeje gusiga iraje ahangaha muri territoire ya Walungu. Turabigarukaho Warikare, Kibati n'ahandi turabigarukaho. Region ya 33 cyangwa 33e region militaire aherereye Warikare na za Rubero barahiye, barimo bariruka aho kugira ngo baragwane ba advancinga, barimo barisubirira inyuma. Hanyuma turaza kuba dusimbukira muri Masisi, hose turebere hamwe ibyaho. Nyuma turerekeza i Kampala muri Uganda, aho bivugwa ko Serpe cyangwa se uyu nguyu Thomas Lubanga byamaze kuba ngombwa ko uyu mugabo ngo ari buganire n'uwo bita Olusegun Obasanjo. Uyu ni umwe mu bahuza bashyizweho na Afurika yunze ubumwe. Olusegun Obasanjo ahoze ari perezida w'igihugu cya Nigeria. Turaza kuba tubigarukaho. Ubundi turaza kuba turebera hamwe ubusahuzi bwakozwe muri Sake ku munsi, muri ijoro ryakeye ryo ku munsi w'ejo. Ni mu by'ukuri icyo nakwita ubusahuzi bw'indengakamere. Turaza kuba ndetse tubigarukaho tunababwira uko situation zikomeje kugenda zitwara. Muze kunyemerera rero tuze kubana nk'uko mu by'ukuri situation zimeze, tuze kubana muri aya makuru. Wowe dukurikiye uherereye i mahanga turagusubije kandi tuguhaye ikaze. Mu by'ukuri twizere ko tugiye kubana muri izo ngingo z'ingenzi z'amakuru mbagejejeho. Wowe udukurikira uri mu gihugu cy'u Rwanda nawe turagusubije kandi tuguhaye ikaze. Udukurikira uri muri Kongo, mu bindi bihugu byose aho mu by'ukuri mudukurikira ni ku Ntare Official, aho muba muri hamwe na Machachari ndetse na Clever Bemba umunsi ku wundi. Clever Bemba rero turi kumwe, yamaze kuba agera ku murongo wa telefone. Reka nawe tumwakire asuhuza abakunzi bacu, ndetse hanyuma duhite twinjira nk'umunyamakuru utubereye nanone mu mujyi rwagati, bari kugenda turebera situation ndetse nuko abaturage biba bimeze mu mujyi wa Goma. Turaza kuba tubana nyuma yuko ari buze kuba abasuhuza, araza kuba twinjiza mu mujyi wa Goma kuva ku munsi w'ejo, niho yari aherereye ari kuzunguruka ndani kabisa uko byagenze, hanyuma tuze kwinjira no mu zindi gahunda twagiye tubabwira. Bwana Clever Bemba, amakuru yawe? Amakuru ni meza bana Machachari, muraho? Yes, ndakumva neza cyane. Turaho turashima Imana. Abakunzi b'Intare Official barabizi ko wewe ntabwo ujya wicara hamwe, wewe nta mpamvu yo kuba muri studio, uba uri kugenda urebera ibyo abakunzi bacu baba bashaka, kugira ngo twebwe ntabwo studio zigomba kuba zicaye, tugomba kuba turi mobile. Kugeza amagingo ya bimeze bite axe nyinshi, ariko nizere ko ujye kubanza watuzungurutsa mu mujyi wa Goma, dore ko
ziyandutse uzungurukwa ujya hirya no hino. Uyu munsi ni ku cyumweru, tariki zo birumvikana ni tariki 10, ariko kandi ku munsi w'ejo nanone wiriwe mu muganda wanyuze hirya no hino. Abakunzi bacu wababwira iki muri rusange bwana Bemba? Icyo namaze nababwira, nabwira ko nagiye gusenga, nasengeye aho bita kuri paruwasi ya Mont Carmel. Niho nagiye mu misa ya mbere ya mu gitondo, navuyeyo n'ubundi nkomeza kuzunguruka muri uno mujyi. Ubu nari nagiye ahantu bita ku Soderu. Soderu iri muri Ndosho, ariko naho navuyeyo manuka ndi kwerekera hasi aho bari kubaka katedrale hafi ya za Gituku. Yego, nibiramuka binashobotse wenda ejo nzasangiza abakunzi bacu nimba kuko isoko rirema kuwa mbere ya Gituku. Birebera itiza biba muri Gituku nabyo baba bakeneye kugira ngo biboneho, kugira ngo babone n'uko umutekano umeze. Icyo navuga cyo nuko uno munsi hari abavandimwe babiri bavukana barashwe hariya muri Himbi. yego, Harimo wavutse muri 95. yes, ikijyanye n'ikoranabuhanga byari bitwangiye, reka twongere dukomeze tumushakishe hanyuma noneho aza tubwira ko situation zimeze, ntago hanyuma turebe uko ashobora kuba atubwira. Yarakitubwira abavandimwe babiri baje kwicwa barashwe, umwe yarakitubwira umwe igihe yavukiye, n'undi ni byene nyina. Mu by'ukuri ibyaje kuraswa bikaza kubabaza benshi mu baturage. Yahamaze kuba asubira ku murongo wa telefone. Yego, wari ukivuga ibyo bye abo bana bavukana barashwe? Yego, nabana babiri ndabita abana kuko ndabaruta, ufite imyaka 30 n'ufite 25, kuko waravutse muri 2000 undi avuka muri 95. Baravukana banarasiwe umunsi umwe. Uno munsi ubona ko ari ibintu by'ikiriyo gikomeye hariya muri Himbi. Ubwo baza kujya gushingurwa mu masaa 7 z'amanywa uno munsi mu kanya uno munsi saa 7 z'amanywa nibo bari bushingurwe n'ubundi. Yego, ubona ko biteye agahinda, biteye n'umubabaro hariya muri quartier Himbi. Ibyo nibyo wenda kuko urumva quartier Himbi hariya aho nasengeye kuri paruwasi Mont Carmel, nabo niho banasengeraga n'ubundi kuko nabo ari abakristo ba Eglise Catholique. Ubona yuko byababaje cyane abakristo bo muri Eglise Catholique, cyane ya paruwasi ya Mont Carmel. Ibindi wenda twavuga nuko umujyi wa Goma ubu ngubu ubona ko uri karume, uratuje, sirikirasiyo urabona ko ari nkeya, abantu benshi baruhutse. Tubari ntabwo twari twafungura. Donc ikintu kigaragara nuko umujyi ukonje, ariko ubona ko abantu bari muri mood yo gusenga. Yego, ndumva ko mu mujyi wa Goma wenda ari situation n'ubundi naguhereza inkasi. Oya kabisa, urayitanze, irumvikana. Ni situation muri rusange uko umujyi wa Goma umeze muri aya masaha. Uze kunyemerera rero mu mujyi wa Goma n'ubundi tuze gusa nk'abagusubije inyuma ku munsi w'ejo. Abakunzi bacu bagiye babibona uko situation yagiye igenda, wabagejejeho ku munsi w'ejo, abari ku isabato, abari umunsi w'umuganda mu mujyi wa Goma, uko byari byitwaye byose bagiye babikurikira. Ariko kandi ntekereza ko n'ubu ngubu ushobora kugira icyo ubagezaho, cyane ko wari uhari, wanawitabiriye mu bice bigiye bitandukanye, ndetse na bamwe mu bayobozi ba 23. Umuganda wagenze ute abaturage nk'ijisho ry'umunyamakuru wari utubereye kuri tele? Wari uhagaze ute? Abaturage babivugaho iki muri rusange, kugira ngo abakunzi bacu babashe wenda kugira icyo babyumvaho, hanyuma tuze kubivamo ariho wenda twerekeza hirya no hino. Yego, nibyo. Umunsi w'ejo ni ukuvuga ngo nari ndi muri Sarongo. Ni Sarongo yatangiye kuva mu masaa 2 za mu gitondo, kuko njye nahereye Grande Barriere nzamukana na maire de la ville, n'ubundi tujya hariya hari parking, hari gare routière hariya mu mujyi wa Goma, tugenda bakubura abanyamakuru, tugenda dukamera. Ndahamya ko abantu bari kubibona n'ubundi uko byari bimeze kabisa. Abantu bagenda bakuraho imyanda, noneho hari n'imodoka zigenda zipakira. Tuvara muri gare routière tuzamuka tujya mu isoko rya Kayembe. Isoko rya Kayembe niryo soko bagiye kwimuriramo ba bantu. Iyo ugeze ahantu bita muri
muri aveni ubundi bahita ni aveni d'aveni kuko hitwa muri aveni. Hari abantu bacururiza ku muhanda doke borudire za kaburimbo abantu bakanijira muri kaburimbo bagaterekamwo amapase n'ibindi urabizi cyane hariya no ku madepo na hariya kuri ntuza na hariya ku hafi ya bora urabibona ku alanine usanga binjiye nabo muri kaburimbo ugasanga imboga ibindi bintu byose babyinjijemo na amasamaki inyama ibirayi ibitunguru hano hariya aho birarenze kuko uva hariya muri aveni n'ubundi kuzagera hariya kuri mosike birere. Abo bose rero bagiye kwimurirwa bajya gucururiza hariya mu isoko rya Kayembe. Ni ukuvuga ngo nyuma twazamutse muri uwo muganda n'ubundi tuzamuka tugera mu isoko rya Kayembe aho bagiye kwimura bazatangira kwimuka kuva ku munsi w'ejo. Tuzamuka tugera ruguru ku kibuga cy'indege hariya twavuga kuri Don Bosco. Turakubura rwose dukora umuganda ku buryo wabonaga ko umuganda wari umeze neza. Hari abayobozi batandukanye kuko umujyi wa Goma maire de la ville yari arimo umuganda najya usibamo ariko mu gitondo yaje avuye ahantu habaye impanuka hariya muri ku katedrale ya Keshero. Yego hari inzu yahiyaga guhiramo n'umwana w'imyaka 3 arapfa. Ni ukuvuga ngo yagiye kwifatanya n'abo bantu muri icyo gitondo nibo yari yabyukiye ariko bitakwiyeho umuganda. Ubona ko umuganda rwose wagiye neza ariko mine de Karisimbi komine ya Goma ndetse umujyi wose wa Goma wabonaga ko umuganda wubahirijwe. Birumvikana uno muganda rero bwana Matacari wenda reka ngire n'ikindi nakongeraho. Mu mujyi wa Goma umuganda uba ku isabato wa gatandatu. Yego ariko mu cyaro abaturage nibo biprogram bakavuga bati twebwe nka groupe runaka umuganda twakora kwa mbere kugira ngo abadivantiste nabo mu yandi madini bose baprofite bawukorere hamwe. Ukumva ahandi bati ngo twebwe turatukora kwa kane bakagenda bakabara iminsi y'isoko bakabati niba umuganda ntabwo twawushyira kwa gatatu kubera ko hari isoko rigomba kuzarema ry'inka nk'igicanga. Urabizi imbere ryaberaga mu Bujebe ntabwo babwira abantu bo muri Burungu ngo bakore umuganda ntabwo byakunda ubwira abantu b'Inyamitabo ngo bakore umuganda kwa kabiri ntibishoboka. Ubwira abantu b'Inkweto ngo bazakore umuganda kwa kane kandi hari isoko. Ubwira abanyagahera ngo bakore umuganda kwa gatatu hari isoko igahise. Uri kumva ko baragenda mu cyaro bakiprograma bakavuga bati no twebwe dufashe umunsi runaka. N'ubwo ngo abadivantiste uno munsi no bari gukora sangoga na Macacari. Birumvikana neza cyane. Yego nuko ngo umuganda vraiment ni igikorwa ubona cyiza kuko ndibuka à l'époque ya kwa Kabila ikanaho mbivuge kwa Gisiko kuko wongewe ibihe navuga nabayemo nzi neza ni ibihe bya Kabila n'ibihe bya Gisegeti. Kubera ibya Laurent Desire Kabila ntabwo mbizi nari nkiri muto ariko wenda mbifitiye amateka kuko narize nuko ngo icyo gihe umuganda wagombaga kuba ariko ntiwubahirizwaga cyane kuko wasangaga abacuruzi bafunga amabotike bakaryama kabisa. ugasanga abandi bantu hari aho twageze hariya ku bayishanjere hariya mu Birere ndabyibuka ejo unani maire de la ville abwira abantu niyo bayishanjere sio tunafanya sango kisha nyie mnakuletea manani maestajere zenu kuki mutabonetse hano kuko twaragize hano mweshanjere n'umwe twiyeze tuwabona. Yego arabwira ati hano iwanyu nitwe twakoreye umuganda kuki mwe mutawukoze. Batangira kwiregura ngo se turifanyizia ku nyumba nta mugore ufite n'abana ufite se cyangwa nta mukozi ugira hano mujye muza muhikorere utazajya kuza gukora sarongo ahakorera azongera no kuhagaruka niba ataje kuhakorera isuku avuge ko atazahagaruka kuko ntabwo maire de la ville n'abakozi ba meri aribo bazajya baza gukura umujyi wose kise abantu bo baze bashyireho ibintu kandi aribo bahanda. Oye ibyo bintu ntabwo byumve niba nk'abariya cyane bacururiza hariya mu mujyi wa Goma aho ucururiza mu gitondo ugomba kubyuka ukaza ugakora sarongo kuwa gatandatu sibyo. Yego kuko ni nawe wahanduje cyangwa ibicuruzwa byawe nibyo byahanduze. Ndumva ko ibyo bintu ari domero de la ville n'ubundi yabwiye abaturage benshi ariko ikintu kiganagaragara cyane bwana Macacari nuko umujyi wa Goma
usa neza umaze gusukurwa kabisa, umaze kuba ville touristique nkuko babivuga, ndetse umaze kuba kwa kundi bajya bavuga ngo la ville la plus propre de la RDC, byo noneho bimaze gushimangirwa n'ubuyobozi bwa 23. Gusa ko muri axe ya za Mugungaho hari abana b'abasore, wenda abantu bashobora kuza kubibona ku mbuga nkoranyambaga biri gucicikana, abana b'abasore bagize batya bajya kwifungirana muri sine bwo n'ahantu barebera ibintu bijyanye na cinema, ibintu nk'ibyo. So babasanzemo abari abana b'abasore, urumva nta kindi kintu ushobora kubakorera, bari bakoze ikintu gisa n'urugomo. Abari bujye babibona babanyujijeho akanyafu, bira ni ibintu biba bigomba kuba, ukababwira bati umunsi nk'uyu nguyu twese tuba turi gukora ibi n'ibi, ntago mwakabaye mujya kwifungirana. Ikindi wenda dushobora kugarukaho, hari abacuruza amayinite baba mu myamvuri cyangwa se imitaka yabo, bagiye baboneka mu by'ukuri bari gukorera aho basanzwe bakorera. Nkaho nge nari mperereye, nasohotse hanze mbona uburyo bari gukora, ndavuga nti abangaba kameme birumvikana, ndetse bisa n'ibyo meya w'umujyi yagerageje kubwira aba baturage bahangaha cyangwa se barabaye changere bahari hamwe na petite barriere. Nyemerera rero wenda iyi sije wenda duse n'abayivuyeho, kuko dufite iminota hafi 9 dufite cyangwa se 10 tuyibyaza umusaruro ku kintu kisa na breaking news zihari ziri kuvugwa, cyane cyane ku mirwano iri kubera mu bice byinshi, yaba muri Sud Kivu, yaba ndetse na hariya muri axe ya za Walikale. Uyu munsi ni ku cyumweru, ariko n'ubundi ikitwa urusaku rw'amasasu rwakomeje kumvikana mu mpande zimwe na zimwe. Uze kunyemerera tugaruke ku kantu kavuga ko ikitwa Wazalendo zakomeje kwikonda ku gatuza, zivuga ko ngo yaba Nzibira, yaba Kanyola, yaba turiya duce twose n'ubundi ngo ntabwo ngo batwigaruriye, ngo batwatse 23. Aya makuru rero yavuga wiki bwana Bemba? Reka ngenda mmereza abantu abakunzi b'Intare official amakuru y'ukuri, kugira ngo bajye babona ukuri, s'il vous plaît. Sibyo? Yego. Nukuvuga ngo hari uduce n'ubundi 23 navuga irimo, turi hariya, urabizi ko hariya muri Zanzibar cyangwa hariya muri iriya groupement Mulamba, iri oboro hariya hafi ya nani ya Kabare n'ubundi na Mwenga. Yego. Noneho hari amalokalite Bwahungu yabaye tombe yose, lokalite Kirumba ntabwo ari Kirumba ni Kiki, lokalite Mulamba iri muri groupement Mulamba n'ubundi, lokalite Kanginda, lokalite Muzizi, lokalite Nzibira na lokalite Kaniola. Izo ni lokalite zabaye tombe iri muri hariya muri, ukumva na amalokalite 1 2 3 4 5 6 7 na amalokalite 7 afitwe n'Intare za Sarambwe, kandi wenda sinzi ko iriya groupement irengeje amalokalite 7. ntabwo yare ni groupement yose yabaye tombe kabisa. Noneho biri hari abagenerali twavuga bari hariya, nabo ubwabo bamaze guhunga, n'abagenerali wenda reka mbavuge, n'abagenerali harimo Generali Maheshi. Yego. Generali Maheshi wamuzi? Ndamuzi cyane. Hari uwitwa Daudi, ariyo bamwita ngo ni Daudi Liberateur, ubu nawe yahunze. Hari Generali Mubangu, nawe yahunze. Hari Generali Kafuma, Generali Kafuma, Generali Mabara. Yego. Mabara Justin. Hari Generali Nyambamba Josué, hakaba na Generali Ndandu. Abo bose bamaze guhunga, bari kuva hariya muri Mwenga bari kwerekeza muri Shabunda. Noneho bose bagiye mu mashyamba, ndetse bari guhungana na komanda regiment ufite 3309 regiment, ide province muri hariya, kandi muzi ko regiment ya FARDC ifite abasirikare bagera mu 200,000. ari benshi cyane. Bari abagenerali bo, umugenerali w'abaproclame ashobora kwitwa generali afite abagenerali mu bari abagenerali afite n'abasirikare bageze nko muri 30. Birashoboka cyane muri za Wazalendo.
urumva yuko ibyo bari kwihonda ku gatuza ni ukubeshya abantu macaca. Urumvira neza cyane ikinyoma cyumvikana ndetse cyambaye ubusa nuko bakomeje kuvuga ko batwigaruriye, kandi ni nyuma y'imirwano yo ku munsi w'ejo bundi. Ku munsi w'ejo nta mirwano yabayeho ngo ku buryo ki bashobora kutwigarurira. Biramutse binabaye yakwitwa repli strategique, ariko ubu drone zacu ziri hariya ntago ziratubwira ko habayeho repli wenda ya M23 yo kuba bavuye muri utu duce. Sinzi rero aho bahera bavuga ko nyari ikintu cyo nayanemera yari repli strategique wayizibura na macaca ya Chiko Chitambwe. Repli strategique ngerekanye kubwira yonje nemera ni repli strategique ebyiri zabayeho muri no ntambara, sibyo oya eshatu zo nibuka. Urabona repli strategique M23 yakoreye Kanyabayonga, iva Kanyabayonga iragenda isubira muri ya misozi ya za Nuvera za Kabashi. Yari repli strategique kuko bivanyemo nta n'ubakuyemo nta n'isasu rivuze, sibyo? Indi repli strategique nakongera kuvuga ni repli strategique yabaye M23 yivana Masisi centre, yego, iragenda nyuma y'amasaha 6 igaruka iri guhondagura iri gutwika. Ni repli strategique, yego. indi repli strategique ni repli strategique M23 akoreye Ngungu, ibwira n'abaturage ati muve hano hagiye kubera ibintu bitoroshye. Aribwo abarundi baje kuhagwa cyane. Aribwo repli strategique iyo nayo niyo kabisa yo ku rwego rwo hejuru. naho ile repli strategique Chiko Chitambwe na banuza banani ba Chiko bakoze bari kuva Bunagana bagakora repli strategique za Cengerero, igakomeza repli strategique ikaba imaze kugera Uvira. Iriya wambwira ngo ni repli strategique mu frère, iyo nta repli strategique irimo, nta na nkeya kabisa, nta na nkeya. Hanyuma twihuse kubera ko wenda igihe cyane turangiranye duhite tusa n'abayigaruka muri Walikare naho hariya hafi kabisa yo mu bice hari agace kavuga ko ngo kitwa Ngenge muri groupe wa Loayungu. Biravuga ko M23 nyuma yo kuhavana ingabo za FRDC kuva tariki 8 yabikoze tariki 8 ngo abaturage batangiye kugaruka muri utu duce. Aka gace ka Ngenge kakaba katari kure y'agace ka Buhimba. Urumva ko aka gace kari gukontororwa na M23 ndetse bikaba bivugwa ko ariko ngo ibitero bishobora ngo kuza isaha yari yose ngo abaturage bakaba bari ngo ni retour timide, kwa kundi bavuga ko ari ukugaruka bafite ubwoba yuko intambara ishobora kwaduka isaha iyo yose. Ni muri Walikare gusa hari amakuru yangeragaho mu kanya akambwira ko witwa ni hariya n'ubundi muri axe ya za Kibati, avuga ko ngo n'ubundi hongeye gusa nkaho humvikanye urusaku rw'amasasu mu masaha yo mu kanya mu masaha ya za saa 4 saa 5 hagati aho gutyo. Turaza kuba tubikurikirana aho turebe ibyaho, turebe uko situation imeze. Gusa sinzi wenda ngarutse gatoya n'indi nkuru wenda dushobora gushyiraho buriya ndeba inkuru zo bya binyamakuru ariko umwacaca mbere uko ukomeza hariya muri nkuko bivuze hariya muri za Kangati na za Nuza na urabizi ko iri muri za Buhimba muri Loayungu. Uranyumva? Ndakumva neza. Hariya rero hafi ya za Gasopo n'ubundi na za Buhimba muri iki gitondo, mu gitondo cyabyutse habyukiye imirwano. Nubwo wenda tubivuga ariko habyukiye imirwano bituma abaturage bahariya n'ubundi ahantu bita za Kariki na za Muwundu, donc abaturage bava hariya muri hafi ya za Gasopo no muri ya lokalite yo Buhimba bari guhungira muri Kariki na Muwundu n'ubundi muri Loayungu. Urumva yuko ni ibintu wenda byabaye ejo bariya bakanga kati ntara za Ngenge abaturage bashaka kugarukamo, ariko ntabwo biri kuborohera kuko n'ubundi hariya muri lokalite Buhimba n'ubundi ko hari kuberamo indi mirwano. Ariko makora bari kuva muri village imwe bakajya mu yindi, ya indi bavuyemo ikongera ikabamo imirwano, iyo bagiyemo ikabamo imirwano bagasubira muri ya yindi bari bavuyemo. Ubona ko intare za Sarangwe kandi hariya muri Loayungu zamaze kwinjira muri Walikare mu frere, zirimo rwose. Ubona ko hano rero abantu benshi niho nabavuga ngo niho rwajya gutanga
kabisa niho rwajya gutangira. Hanyuma wenda iyo nkuru nashaka kugira ngo mvugeho kubera ko ndabona dusigaranye umunota umwe nawo utuzuye, amakuru akatubwira ko muri nyuma yuko mu ijoro ry'ejo, ndumva ari ijoro ry'ejo, ryabayemo amazu hafi 21 hano muri Sake akaza gusahurwa. Amakuru yamaze kuba amenyekana yuko ari Wazalendo n'ubundi zikiri muri biriya bice, ndetse ngo zikiri na hariya mu majagi muri parike, aho ngo ziza zikinjira muri za quartier Ndolero ndetse na za Bikari. Ngo abangaba nibo bakomeje gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bwana Bemba. Ibi ngibi rero birasabwa ko ma 23 igira ikibikora. Gusa iminota yatujyanye bwana Bemba, twasezera abakunzi bacu tugasoza. Yego, wenda turiho kugaruka n'undi gukurikirana n'ubundi macacari. Avuga ko urareba umunyamakuru cyari azabukavu. Bamwiciye bamaze gutabwa muri yombi. Bamaze gutabwa muri yombi, turaza dukurikirane tumenye ngo bavuye nabahe. Wenda tubimenye nabwo turaza kubwira abakunzi bacu uko byitwaye. Reka mabwira ngo barakagira Imana amafaranga abakunzi b'Intare Official. Urakoze cyane, ndabashimiye, bye bye.